wanapokeana, hilo ni tatizo. Na tunaona katika ushirika huu mgawanyiko unaanza kamili. Ninyi ni Wayahudi nusu. Kwa nini mmechanganya mila? Kwa mfano kama hawa wajane waliokuwa wamesahaulika, ni wajane ambao ni wajane wa Kiherenisi, ambao Waherenisi hawa ni wale wenye asili ya Kigiriki. Wayahudi wenye asili ya Kigiriki wapo na wao kwenye ushirika huu. Hawa wakawa wanasahaulika, na haya yakaleta mkanganyiko katika ushirika. Na kama kuna mkanganyiko, kunaleta mgawanyiko, na kama kuna mgawanyiko, tutasemaje sisi ni Wakristo? Kwa hiyo tunahitaji kufuata suluhisho, na mitume wametambua hilo. Wanapotambua hilo, wanatambua vile vile kwenye ushirika lazima kuwepo na huduma. Hatuwezi tukatangaza habari njema kama hakuna ushirika na huduma kwenye ushirika, ambao Wagiriki anasema koinonia. Kwa kwenye koinonia ambayo ni ushirika, kuna diakonia ambayo ni huduma, ili kila mmoja aridhike katika ushirika huu na kumaliza migongano ambayo inasababisha mgawanyiko. Kuwa na asili ya Kigiriki hakumaanishi wewe unichukie. Kwamba nimetoka sehemu fulani hakumaanishi wewe usinisalimie. Hakuna maana hiyo. Inamaanisha kwamba katika utofauti wetu huu tuna kila moja karama. Hizi karama ziungane kwa ajili ya utajiri wa ushirika huu. Kwa hiyo wawepo wahudumu wanaohudumia katika ushirika. Ndio maana tunaona kwamba watu watano hao, watu saba hao waliochaguliwa na mitume waweze kuwekewa mikono kwa ajili ya kushughulikia swala hili, ili mitume waendelee na kuhubiri habari njema, na vile vile waendelee na sala. Kwa hiyo hapo makundi mawili, tusaidiane, tushirikishane. Mitume waliona hivyo, na ndio maana ukiangalia katika kanisa tunaona upande mwingine kuna nguzo ya walei, upande mwingine kuna nguzo ya hierarkia. Yote haya mawili yanategemezana. Kwa hiyo bila walei hatuwezi kuwa na kanisa, bila wakleri hatuwezi kuwa na kanisa. Lakini wakleri na walei ni waamini wa Bwana wetu Yesu Kristo, na hawa wanafanya kanisa, ushirika. Kwa hiyo tunaona kila moja katika nafasi yake, ili tusiingiliane. Kuhani ana nafasi yake na mlei ana nafasi yake. Kwa hiyo hapa mashemasi hawa saba hawa walifanya kazi yao, na hakukuwa tena na mgawanyiko ambao ulikuwa unatoka kutokea. Na wakati huo mitume wakiendelea kuhubiri habari njema. Na kwa sababu hiyo, ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha sikukuu yetu hii, yani siku yetu hii, shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tuangalie yote haya. Ukisoma Injili ya Yohane sura 17:22, Yesu ametuombea sana tuwe na umoja, na katika eneo hili anasema kwamba utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, ili tusaidiane